ariko ibyo bintu ko twabihuje kenshi tukabihuza inshuro nyinshi tukabihuza kabiri ahubwo ngira ngo mwebwe mutari mwabihuza mudufashe kubihuza muzinduke reka bahoroje gatoya aho kugira ngo muzinduke mukangurira abaturage iteka rya perezida nomero 85 akarongo 01 ryo kuwa kabiri ukwezi kwa 2022 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kwigendamo cyane cyane ingingo yaryo ya 29 ivuga ko mu gakayo ka mbere umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kutarenza umuvuduko ntarengwa washyizweho n'amategeko. none se afande nta mategeko avuguruza by'umwihariko. none se afande aho ngo tugende neza reka tujyane neza afande ingi ntago ari ivanjiri no kuganira ku bintu biririyo wambaye jereka nkusubize ariko nanjye urajya kumpa umwanya ngo baze ego umwanya uko mutabaruka arambaye jereka musubize yego ko nta mategeko avuguruza umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugenda ku muvuduko iteganijwe mu gihugu ari ikurikira 80 ibirometero 80 ku isaha 70 ku isaha 60 ku isaha 50 ku isaha 40 ku isaha 30 ku isaha na 25 ku isaha. Ibyo ngibyo bitewe n'amategeko. Iyo muzinduka muvuga ibyapa hari ibyapa mwari mwabona muri iki gihugu hose cyangwa muri uyu mujyi wa Kigali biri hafi y'ibyo byapa y'ibyo birometero biteganywa cyangwa biri hejuru. Urakoze cyane afande. Murarwanya itegeko. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo nimwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 iryo tegeko ubu warisomye mu gitondo ryigisha abaturage ni naryo twababwiye afande reka afande witubekera reka twumvikane urimo kubigisha road safety. Yes nibyo tubabwira gute kandi utarasomera itegeko mu buryo wampaye umwanya kwibyo uvuze ari byo navuze ikorwa ibyapa biri muri uyu mujyi bibabanye n'iri tegeko ni ahubwo se biri mu gihugu afande ibyo ushaka ko afande wadutega amatwi natwe tukavuga afande wowe ubwawe wivugiye yuko mu mujyi wa ngiye kugusubiza bavuga ko bijya muri uyu mujyi ese uragusubiza utabaho umwanya afari muri iri tegeko bitari muri tegeko nibi afande wampa umwanya nkagusubiza abanyarwanda bakunguka muri ibi ngibi subiza icyo kintu icyo ngiye kugusubiza ko bijya muri uyu mujyi bihabanye n'iri teka riri mu iteka rya perezida wa repubulika mushaka ko bijya mu mujyi cyangwa mu gihugu nibi ariko se afande ushobora kumpa umwanya ngasubiza okay ndaguhaye ariko icyo kintu cyandike niba utangiye ikiganiro ntiwigisha abaturage itegeko ariko se afande urashije kuyobya abaturage we wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali si wowe wabivuze hano mbigarure wowe ubwawe warivugiye muri iki kiganiro yuko nta muntu numwe wemerewe kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali na n'ubu ngubu bikaba ari cyo kibazo kiri mu mujyi wa Kigali. Urambazaga ibyapa ndakubwira ngo haguruka uje kubyirebera ni nabyiza ko wasanze ko hari ibya 60. None uyu munsi wa none ikibazo cyanjye noneho ngiki kuki mwandikira umuntu umuvuduko kuviyora ibyapa icyapa cya 60 mukamwandikira umuvuduko wa 45 mukamucamana ibyo murumva ari byo ibyo ntabwo ari byo ariko abo bantu bandikiwe ni bande barahari reka umwese abantu bashize waguma ku murongo ngashyiraho umwe muri bo bandikiwe bazane guma ku murongo reka guma ku murongo mushyireho guma ku murongo mugushyirireho ariko ubwo urumva ntabwo turi bujye muri system ngo tugire ngiye kwinjira muri studio none se afande ningi urimo ni studio reka tuanze twumvikane kuri iki kintu afande waciye mu mujyi urareba genda uzana abantu ubashyire kuri radio 1 na TV 1 tuze batwereke bandikiwe hasi y'ibyo byapa tuze tubirebe nurangiza ubitangaze urakoze cyane tubahamagare nibaza hano uraza tubahamagare mureke mubazane bose urakoze base bakwirwa muri no studio okay niba batwumva nibaze ubwo wenda sambirira bo bageze mbwira icya gatatu nimwinjira muri iyo studio mufate iteko muri somera abaturage ariko se icyo twavuze kiyobya niki ahubwo afande murakoze
Igipolisi cha Uganda gitangaza ko amabomba abiri yaturikiye i Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda yahitanye n'imiburiburi abantu bane akomeretsa abarenga 10 aturira amamodoka menshi atatangajwe igitigiri. Bombe ya mbere yaturikiye mu micungararo yahakorera inama nshingamateka, iya kabiri iturikira ku iduka rinini ryegereye ibiro bikuru by'igipolisi muri Uganda. Abashingamateka bari ku kazi basabwe bose gukinjura. Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bernard Sabiti, umuhinga mu by'umutekano na politike muri Uganda by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga binini muri rusangi. Yabanje kumubaza uko byifashe i Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda nyuma ico gitero. Ubu umujyi wa Kampala ucecetsemo gake, ukubuyeho abantu benshi bafite ubwoba nyine, abenshi barimo baritaha kujya mu mago yabo. Reba na za roadblock nyinshi mu mujyi, uraho ujamiye usangaho abasirikare. Aho ndi mu gice cy'umujyi ndimo, reba abantu nabo barimo gukinga amaofisi bagataha, kandi n'abarinda aho nkorera nabo bakababwira abantu ngo batahe bakabakingaho. Iki gitero kibaye hashize ibyumweru bike, nanone habaye ibindi aho mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu babyakiriye bate, barabisobanura bate? Habayeho ibindi bitero, ariko ibyo bitero byo bikaba byarakomerekeje abantu bake, kandi igipolisi hamwe n'igisirikare bakaba bari baranzuye ko abenshi bari inyuma y'ibyo bikorwa ko bafashwe bagafungwa. Ariko igikorwa cy'uyu munsi ni cyerekanye yuko buriya abo bantu bari gukora ibi bikorwa ko bagifite imbaraga, kandi ko abenshi batari bafatwa. Icyo rero kikaba gitera abantu ubwoba bwinshi, kuko nabizi ibikorwa nk'ibi ntaho biba bigendererwa kwica gusa, ahubwo biba birimo n'iterabwoba. Noneho rero ubwo abantu bakaba bari kwibaza ngo ni kuki ubutegetsi butakoresheje biriya bitero bya mbere ngo bukore n'amani n'imbaraga kugira ngo bihagarike iki gitero cy'uyu munsi. Ni iyihe mpamvu ituma ibyo bitero byibasira igihugu cya Uganda? Uganda yakoze iki? Ibi bitero kimaze kumenyekana yuko biterwa n'abantu biyita Allied Democratic Front bari mu kurwanira muri Congo, ariko bahoze intego yabo ya mbere yabanje kuba iyo kurwanya ubutegetsi bwa Uganda. Nuko rero government ya Uganda iza kubarusha imbaraga, isa n'ibirukanye mu gihugu, birukira muri Congo. Ubwo rero muri Congo niho bari bamaze igihe bari kuva baraza gutera ibitero nk'ibi. Ubundi impamvu ituma bibasira gutera Uganda ni kuko Uganda ifite imirimo myinshi ikora muri uku kurwanya ibitero by'iterabwoba muri iki gice cya Afurika, kandi akaba abategetsi b'icyo kibina abenshi barishwe, nanga bakaba bari Gihome, ndetse n'umwe mu bakuru bacyo ari hano mu Gihome hano muri Uganda. None ukashiraho no kuvuga ko Uganda ifite abasirikare muri Somalia. Kumwe ku ntego zacyo rero kikaba gishaka kwerekana ko gifite ingufu yo gushobora gutera ubutegetsi bw'igihugu, kuko babikoze uyu munsi. Kuko uje no kureba ahantu bateye, ni ahantu rwose tekereje ko babasha gutera. Bateye headquarter nangwa se igitebe gikuru cy'igipolisi cy'iki gihugu, kimwe mu police station nkuru cyane mu mujyi wa Kampala. Ni cyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose. Ahandi bateye ni uruhande rwa parliament, aho itegeko nshinga yicara, aho abadepite b'igihugu cya Uganda bakorera. Iki kikaba kikwereka ko bashatse kwerekana ko nta gice cy'igihugu badashobora gutera, ndetse n'icyo kiba cyuzuyemo abasirikare ko bashobora kugitera. Aho niho nakubwiriye nti iki gikorwa ntaho kiba kigenewe kwica gusa, ahubwo kiba kigenewe no gutera ubwoba no kugira ubutumwa boherereza ubutegetsi bw'igihugu n'isi yose ujaniye hamwe. Bwana Sabiti, ibimaze kuba muri Uganda bivuze iki ku hazaza h'umutekano w'icyo gihugu n'umutekano mu karere muri rusange? Icyo nibwira nuko kuko igihugu cya Uganda kizwi nk'igihugu kiba gifite umutekano, kimaze igihe
kifite umutekano ujaniye hamwe mbega. Ubwo rero kije kumenyekana ko aba baterabwoba igihugu bashoboye kugitabangura, igihugu gifite igisirikare gifite imbaraga nka Uganda, ni ikiba kimenyesha ko buriya n'ibindi bihugu bitwitoroye nabyo biba bitari safe, nangwa se biba biri mu kabi, mu danger. Bwana Bernard Sabiti, impuguke mu bya politike n'umutekano, twavuganaga uri Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze. Mu Rwanda kuva kuri wa kabiri ikigo cy'igihugu citaho ubuzima RBC cyatanguje igikorwa cyo gukingira abanyagihugu basanzwe ikiza ca COVID-19 mu bigo bitegererwamwo imodoka. Umugambi wiswe ikingize utegereje bis. Idonido kuri inkuru na Assunta Kaboyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga atangaza ko ibivugwa mu itangazamakuru ndetse n'abayobozi bo muri aka karere ko bateye Kongo ari abarwanyi ba M23 nta kuri bafite. Ni mu kiganiro amaze guha radiyo Ijwi ry'Amerika. Ingabo z'u Rwanda ntaho zihuriye n'igitero cyagabwe na M23 ku butaka bwa DRC. Ingabo z'u Rwanda nta ruhare zifite ndetse nta nubwo zitera inkunga ibikorwa ibyo ari byo byose by'umutwe witwaje intwaro wahoze uzwi nka M23. Abahoze muri uyu mutwe bavuga ko basabye ubuhungiro mu Rwanda ubwo bakwiraga imishwaro bava muri Kongo mu mwaka wa 2013, ahubwo bagiye muri Uganda, ari naho iki gitero cyaturutse, kandi akaba ari naho aba barwanyi bari barahungiye. Uyu muvugizi kandi yanashimangiye ko abakomeje gukwirakwiza ibi bihuha nta kindi bagamije atari ugutoba umubano w'u Rwanda ufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa rero byaba mu itangazamakuru cyangwa se na bamwe mu bayobozi bo muri aka karere ko aba barwanyi bitwaje intwaro bahoze ari aba M23 bateye baturutse cyangwa se barahungiye mu Rwanda n'ibihuha bigamije gutokoza umubano mwiza urangwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Canzu na Runyonyi mu ijoro ryo ku cyumweru. Itangazo ry'ibyavuye mu nama yabaye ejo i Goma rikomeza rivuga ko imirwano ikomeje hagamijwe kurandura umutwe wa M23. Itangazo M23 yashyize ahagaragara umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yahakanye ko umutwe ayoboye utigeze ugaba ibitero muri Rucuro. Muri iri tangazo M23 ivuga ko hashize umwaka urenga uyu mutwe winjiye mu biganiro na leta ya Kongo uyobowe na Felix Tshisekedi. Itangazo rikomeza rivuga ko M23 itigeze igaba ibitero muri teritwari ya Rucuru. M23 yavuze ko abasirikare bayo bari muri teritwari ya Rucuru aho bategereje ko leta ishyira mu bikorwa imyanzuro ku bibazo byakuruye amakimbirane yatumye binjira mu ntambara bashotorwamo na bamwe mu ngabo za FARDC kuva mu mwaka wa 2020. Umutwe wa M23 wumvikanisha ko wagiye wifata ukanga kongera kwinjira mu mirwano idakwiye. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa washyize umukono kuri iri tangazo yagize ati dufitiye icyizere umukuru w'igihugu cya Kongo ko azashyira mu bikorwa ibyemejwe mu biganiro hagamijwe kugarura amahoro mu gihugu. Assunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguje kuri uyu wa kabiri indwi yahariwe umugwanyi.
umunyamabanga mukuru wawo Reverien Ndikuriyo yahamagariye abarundi kuvavanura n'amacakubiri yemanga ko abatari bake mu bagwanyi bishwe na bagenzi babo bitewe n'amacakubiri. Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Ibirori byo gutanguza indwi yahariwe umugwanyi vyabereye mu gifurwa ca komine Mpanda ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi aho hafi bw'abarwanyi 14 ba CNDD-FDD umuhari w'inyeshamba watangujwe n'abahutu ugahinduka umugambo uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 umunyamabanga mukuru wabo niwe yavyuguruye Reverien Ndikuriyo yahoze nawe nyana n'umuroberi yasavye abantu kuvavanwa n'amacakubiri abamubona bose nta mwasi yabarasa twe twabiki bishi ntabizi nta numwe nitwagiye ku ntatemwa y'umugwanyi yapfiriye ku rugamba twaje unatemwa y'abagwanyi bishwe na bene wabo nico gituma amaraso sesetse yotubera umushinge uko igihugu gikomeye ndongozi muri ngati mwibagire kuko ari indongozi iba y'umukuru avuga ngo ivyo bintu byanyu ngo ntimumbaze imodoka 10 zose ziguherekeje ngo ivyo bintu byanyu ntimwibagire rero ivyo bwiza cyane cyane abategetsi hari ababizirikana nabahoza mu gisirikare ca kera n'abari mu mihari yagwanya leta naho harinduye bahariwe mugabo basanga basana batereranywe abana begeranijwe mu rwati mu ntaza c'ibitoke na Bubanza mu buraruko bushira uburengero baganiriye n'ijwi rya Amerika tugendera ku dusheze rurante abandi ntibabona witwa ngwaragiza agendera kuri ayo mabekiye tuba mu kizime k'ivyo nivyo boza tukabiganira tukaganira mbere se bakanaturemesha kuko urabona bajya bose n'abantu twahorana tuzinanye uwo munsi mukuru uba kuri bamwe tw'abafabe ntituwumenye twumva wabaye jewe nukuri naco ndawuzi ko kubera ntituwigishwa umenga turawukingwa twe twahora muri leta umenga ntituri nk'abahoze ku rugamba nk'abandi nkuko batuzanye bakadushira hamwe ntibadutandukanye kujya leta ivuga ko umuvyeyi wa bose yoba umuvyeyi wa twese twasaba ahanini aho twoshobora kurangura imigambi na twebwe kuko nadashobora kurima twokwiunganya tugatuma